Football Titi part zaruk pariat na ngai thavele don ta ila Cheltenham Shrewsbury le Exeter striker train Ryan Bowman hi top level football lama ainlan ngai lo awangin anol pui chuan kan hrelovin arin om level niam lam khel thin ania tuna hian kum samthum pathum mi ani ve towa tuni puilai hian Cheltenham in an chua zalena club von line nei lovin aw me kani Bowman hian club von line nei ri lo ma sela thunei tu sangin an hrem lo pha chuang lova kumthum le achan ve chunga tan an hrem Football Association hian an hrem na chan ber chu betting lama na sataka alo in nam hnoi ve wang ani reporta tarlan dan chuan Bowman hi kumriat chungin betting sang ruk zathum somkwa pasaria ai nam hnoya hei hi chui chen ani hnuwa thunei tu sangin an nem ngeta kumthum le achan ve thlasom li pahnih zet dain an hrema heti chung hian a in khel arem don talavani Brazil national team kai hre tu Real Madrid manager thin Carlo Ancelotti hian Spain a hun ahman lai khan chia a pe thalo ani ome thunei tu ten chuin Italian manager ro pui hian Spain a khan hun ahman masak kumsang ni som pathum atanga sang ni som panga chung khan a hlo atanga chia a pek tur paul nuai riat le singthum a pelova Euro poisa phe chuan Euro makta duai khat lai atlingani hei wang hian Spanish court chuan kum khat jail tang turin achung thu an rel saka ma se atak taka chuan jail atang don lo thunga paun nuai thum sing thum sang thum somli panga le poisa somkwa pahni achoi thung don ani Spain a hian chia chungchanga dan bo chia soitur anom nual towa player langsar tak zinga Lionel Messi po kumsang ni som pasari khan thlasom ni pakhat jail tang tura achung thu rel niin ma se Euro nuai ni singa le sang ni an choi tira jail room team an bel tir talova Cristiano Ronaldo ngei po hi kumsang ni som pakwa khan Euro makta doi som pariat point pariat te meu choi tirin an hrem to ni kha Jose Mourinho po Euro makta doi ni point pahni choi tirin an hrem to bok heng zong hi chia pek tur pek that lo awanga an hrem na ani Spain a andana hian tharum thona thil wang ni lova thiam lo an chan tir an hrem hun chung kum ni ting lo de chu jail tan tir kher lo dan aoma chu dan chu hengin fiam mi te a hian man ani Manchester United chun kumsang ni somthum panga a FIFA buasa in elna khel tur Women's World Cup in elna final match thlen an duwa hemi huna hi chun an stadium thar tur po an lua man to dona mi pui po nuai khat an leng to don ani United hian an stadium thar an puitlin nu chuan UKA stadium lian ber an nei dona hemi atan hian pound billion ni zet budget anda ani kumsang ni somthum panga Women's World Cup hi England, Northern Ireland, Scotland le Wales ten anin thlen trom dona ramsomli pariat in el tura rohman ani hemia hian Manchester United hian final match hi thlen duin an chu tachat ani France footballa thunei tu te chuan Lyon France champion tum sari ni to hi sumle paya an din mun athat lo awangin an hrema League 1 khel zui zel tur an ni na hli sakin League 2 division niam zo khel turin an hremani kha ma se kha an hremna kha Lyon hian king le tin chu ngai to anita thiam changzuin Lyon hian season thara League 1 an khel chhun zom don ta ani Lyon hian thu chua siamin League 1 kan khal chhun zom zel theina tura thutluk na siam anita hi kan lom leya kan khin let na min don son sak tu committee ten kan tum hriain kan hma thlir te min hmu thiam pui hleya an chunga lom thu kan soyani tuna thutluk na hi kan in din thar le na konga kan rabi masa ania chu wangin tuna chuan season thar thlirin infiam na lama kan tin zona kan in sorbing thei to ang ti in an tar lang ani Lyon le English Premier League club Crystal Palace te hian nei tu thumun an neya chu John Textor hiani ani hi tun thlengin heng club pahnia nei tu ni na ser nei tamber alani renga heng club pahni te hi season thara Europa League khel turin anin petling ve bok ma se UEFA dana club nei tu in ang nei ten UEFA buasa in elna in ang an khel dun arem lova chu wangin Palace nge Lyon zok hi UEFA hian a hnol don ti hian ngai ven po a hlo hle ani kha Lyon hian shem an to an khin le na thiam changlo se chuan Europa League po an khel lo mayarin oma
ma se thiam an chang ta sia Europa League an khel don ti thei anita a chu wangin English Club Palace jok hi atal boy tur chu anita ni in alanga season thara Europa League an khel don em ala chiang thei lovani Lyon hi chu France League Sangber League 1 atangin Europa League khel tura in petling an nia hei wanghin an din mun hi ahima Crystal Palace big hi English Premier League atanga Europa League khel tura in pet kai zolo ma se FA Cup champion an ni awanga in petling an ni thunga chu wangin an ni hi nol nai jok chu an ni ta ani Palace in Europa League khel thei lo ta sela engtin nge niang ti te thleng hian a ngong atam thei don hle Conference League khel tur Nottingham Forest in Europa League khelin European competition khel phak lo zinga English Premier League te bula sangber Brighton hin Conference League an khel don nge thutlungna azirin be bom kentel thei atam leya chu wangin UEFA point thutlungna mumal tak an siam thuai atul don ani heng boina zongjong bulber an boina chanber chu club nei tu John Textor hiania ani hian Palace mo Lyon emo hi hral se chuan tuna an boina hi are ngal dona ma se ala hral si lova Crystal Palace tan hian a boi thlak zo ta vekri ani English Premier League Club Europa League champion line bok Tottenham chon Brentford manager Thomas Frank an roi nuwa team din thar na thok mekin chumi atan chon English football sachiang sa player then khat an rim tel meka anjinga West Ham player poimo Mohamed Kudus po hi atelani kumsang ni somni pathuma West Ham zom tu West Ham in nga na ni zuita kumsomni palimi hi Tottenham hian amanatan pan maktadoi somnga panga pek an rem tia West Ham hian an pomsak boka wangin season thara Tottenham hian Mohamed Kudus an chhor ngei do ni in alangta a Ghanaian player tha hian medical test thataka apal tlangani chuan ziakin contract an da don ani West Ham hian Tottenham ina an deal na masa pan maktadoi somnga an nol saktowa pan maktadoi somnga panga ero an nol phal tabik lavani Kudus hian kumsangni somni pathum khan Ajax atangin pawn maktadoi somthum pariatin West Ham azoma West Ham hian a contract a release clause pawn maktadoi somriat panga laia neya ma se a release clause aya tlemin West Ham hian hral an phal ta hlava Tottenham hian sum an sen tlem pha ta ani West Ham hian release clause aya tlema an hral phalna chan ber chu Mohamed Kudus hian Tottenham panadua chu wangin club lamtan po a release clause a leidu tu anom si lo chuan mantlom zoka hral mai a fin thlak na chen a oma West Ham hian chutiang chuan thutluk na an siam ta ani Tottenham vek hian an manager thar kai hruai thin Brentford ta an player poimo Ian Wiza laklu tumin ma an la chhun zom zel boka kumsom ni pariat mi hi Thomas Frank hian Tottenham a man tangkai thei in beisein tlar malam ti chakna turin laklu nge yatum Wiza hian tuna hian contract anei meka season khat dai chau anei towa na kumsang ni somni parung ni pui hun thleng ani ma se po se theina turin thu an thlung tela chumi anti nun chuan a aya rei adai thei do na hetiang kara hian chawna thar ma chhon na rem chang anei tamek ani a khelmek na Brentford ero an tran angai hleya a chan chu an klapa mi poimo an chan tam to hle an team manager Thomas Frank Tottenham laka an chana an captain Christian Norgard la Arsenal laka an hum zo lova an goalkeeper Mark Flecken la German club Leverkusen in an la lut to bok an player poimo dang Brian Mbeumo la Manchester United in an lak lu arin om box sia chu wangin team thang thatak ni thin Brentford hi engemaw zong tak chuan an ngai tu om ru ang reng hle English club Everton point Spanish club Villarreal atangin Tierno Barry an la lut ta a kumsom ni pakhat mi France striker mana hian pawn maktadoi somni pasari an seng Barry hian kumsang ni somni pakwa jun thla thleng dai contract aziakani France striker hian Villarreal a release clause pawn maktadoi somthum pali point panga aneya ma se Everton hian a release clause aya tlemin leyan tuma hun engemaw chen an dor nuwa min thein Dominic Calvert-Lewin a hmun ruak no khat turin Barry hi a release clause aya tlemin an leifelta ani Bournemouth point Chelsea atangin Serbian goalkeeper Petrovic laklu an tum meka an dor mek Serbian goalkeeper hian Chelsea a hmun nget achang hlei thei lova hei wang hian chua adu ni in tarlan alo ni towa
Bournemouth hian Chelsea ina an be seizat an the chuak phalani chuan an lei thei mai arin omani Arsenal chuan season thara champion no moi langsar jok choi ngei tumin ma an la chhun jom zela chumi atan chuan squad ti cha tuma ma la zelin Chelsea forward noni Madueke laklu tumin ma an la meka kumsom ni pathumi English player hi a khelmek na club hian paun makta doi somnga borvel lo chuan an hral phal lo ni te po in tarlan ania aman tur chungchanga hian an la in rem thei lovani Madueke hin kumsan hi somni pathum January thla khan Dutch club lian PSV atangin Chelsea hi azoma Bluesian transfer fee a paun makta doi somni pakua an seng ma se season tam an kolmain a chuak don ni in alanga mimal thila phei chuan Arsenal hian Madueke hi athupungin in remna an nei pui to ni te in tarlan ani hetiang ani awang hian Chelsea hian an chel zel a in an hral mai arin oma ma se Chelsea ina sum an be seizat Arsenal hian an the chuak phal lawani chuan Arsenal hian an lei thei don lawani Nizan Khan FIFA Club World Cup in elna semi-final match nanung zok khel anita a France champion PSG le Spanish club ro pui Real Madrid in machonin silifain PSG an chaka an chak satlia lo Real Madrid hian PSG hi an ngam lo hlea France champion hi nuam satakin an chak ani gol masaber hi minute rukna Fabian Ruiz an khungin Real Madrid defender Raul Asensio chesual PSG in an mangtangkaya he minhu lok minute kuana Rudiger chesual nang chingtu Ousmane Dembele an akhung bela minisomni palina PSG player 10 Real Madrid tlar hnung an duang taka thiatin Fabian Ruiz an gol thumna akhung zui le first half minisomni pali chungin PSG in sithum fain ma an hroi man dera Real Madrid tan chak bei seina aom to lo PSG hian an din mun hre chiangin thiam takin an khel zui zela second half top lam minisom riat pasarina Goncalo Ramos mangin an golina an khung zui le ani Goncalo Ramos an gola khungna tura Real Madrid tlar hnung Barcola le Ramos ten anti boy ne ziate Real Madrid defending chiat turu ziate kha kan mulom ome PSG laka chakphu mi lovin Real Madrid hian an khel ti ila chu chuan a soifia thei mai ome PSG hi gol tamzo khung thei an nia ma se golia an top hi Real Madrid tan alom omlet ling zok hia lang ti hian PSG hian FIFA Club World Cup in elna a final an lu voi khatna an tongta a hein elna FIFA Club World Cup hi an club chanchina an khel voi khatna ni in an ngam leya final a Chelsea an machon don ta ani PSG hi kumina Champions League champion ni ma sela kumina European champion an ni na hi FIFA Club World Cup a hian an tel chan ani lo ti kan soito kha France footballa Raurel tu hian group B a omin in elna bulang tana group B a hian Botafogo Atletico Madrid le Seattle Sounders tenen anin ela match thuma tum ni chakin tum khat an tloma point ruk na yin tebula pakhana amoran bok ani round of 16 a US club Inter Miami silifaya sopin quarter final a red card pani choi chungin Bayern Munich sin hi final neya semi final a Spanish club ro pui Real Madrid all sam taka paltlang le in final an khel don ta ania final match hi pathiani zana hian zanlai pel darsom pani le chanvea an khel don ani PSG hian FIFA Club World Cup final an lu theina konga an player poimo Ousmane Dembele atangkai le peklea ani hi tundin muna Ballon d'Or dong tura rin kai ber ani mek ama ngei po hian Ballon d'Or don in be seina anei lian sot hlea azep talem lo bok ti hian soin Ballon d'Or chungchang ka ngai tua season ka man dan po ka hria e Ballon d'Or hi ka hlat lo ati ani PSG president Nasser Al-Khelaifi poin Dembele hian Ballon d'Or adong lawani chuan Ballon d'Or chungchanga hian thil dik lo a omani mai Dembele hian engkimati ti in asoi to ni kha Dembele hian sangni somni pali somni panga season a hian hemi FIFA Club World Cup in elna telvekin match somnga pani club ta na khela gol samthum panga khungin assist som paruk anei tel boka match somnga pani atangin goal contribution somnga pakhat loi anei ani PSG hian kumina champion no moi pali an choi towa paruk choi turin tumni chakchau anma mo to ani
champion no moi pali an choi to te hi France League Sangber League 1 champion no moi te France tual chungin elna dang France Super Cup le Coupe de France in elna champion no moi te club level European competition Sangber UEFA Champions League no moi te an choi to wa FIFA Club World Cup in elna hian final khelma baka omin an chakani chuan no moi an choi belanga chu baka chuan season thar khu honna UEFA Super Cup khelma bakin an omboka UEFA Super Cup hi match khat chau khel turani awangin an chakani chuan champion no moi an choi le don boka chu wangin kumina hian Luis Enrique kai suai PSG hian champion no moi paruk choi thei turin tum ni chak chau anma mo to ani PSG ina an neta Real Madrid lama hian Luka Modric hian Real Madrid korha a official match a khelna hnungber atong ta thunga ani hian Italian club AC Milan azom dona kum khat dai contract aziak to nge Modric hian chola mang zokanga chumi nuwa chuan August tha hian AC Milan hi apan don ani chuwangin season thar tluanin Luka Modric hian AC Milan korha dona apia lam ero atharin thutlukna asiamang Luka Modric hi Real Madrid player ro pui ber pol ania tunai hian kum samthum pakomi niin awanglai hun tha tamber Real Madrid ta na manga Real tan hian match zanga samkwa pasari khelin gol somli pathum akhunga asi somkwa panga anei telbok champion no moi po somni pariat te meu achoi mana kum som pathum chunga a hlotlin na hi ro pui takani Ballon d'Or te hial dongin the best FIFA award te UEFA best player in Europe choi moina te mimal choi moina tam tak adong telani Luka Modric hian Real Madrid hi La Liga a tumli champion puya Copa del Rey a tumni Super Copa de España a tumnga UEFA Champions League a tumruk UEFA Super Cup a tumnga FIFA Club World Cup in elna a tumnga FIFA Intercontinental Cup a tumkhat a champion pui ani tukin khan USA League Sangber Major League Soccer khelchhun zomania heta hian New England le Inter Miami te in machona gol thum lutin Inter Miami hi gol ni gol khatin an chaka Miami gol ni te hi Lionel Messi khung ni minisom ni pasari na le minisom thum pariana akhunga Lionel Messi gol ni khung mangin Inter Miami hian gol ni gol khatin New England hian neya point thum hlutak an hlo chuak ti hian MLS season kalmeka Eastern Conference a Inter Miami hian khelsom pariata tum som chakin tumnga draw an neya tum thum chawla tlomin point som thum panga nen te bula panga na anom meka anchunga omte ain khel thum lain an khel claim zoka chuwangin match thum laya an khel claim na hi mangtangkaya an chak 5 vekani chuan te bula ma an hruai theidon ani Inter Miami team captain le an superstar Lionel Messi hian Inter Miami tana match a khelna hnung palia goal ni akhung tling ta veka heiwang hian USA League Sangber Major League Soccer chanchina match li chung azona goal ni tal khung tling vek thei masaberania Messi hian record tharachiam Argentina captain Messi hian USA League Sangber Major League Soccer a hian match somli kheltoin goal somthum panga akhunga assist som pariat anei telani Messi hian Inter Miami tan hian in elna a khel zongjong atangin match somruk panga a khel tlingta a goal somnga pali khungin assist somni pali anei tela match somruk panga atang hian goal contribution hi somsari pariat te meu anei tlingdera a tholok hle Inter Miami club chanchina player anlak lu fu bernin goal thok chuak tamber ani mek bok hei baka hian Messi hian a career a penalty area pon atangin open play atanga goal za akhung tlin na me lungpoi mo taka phuna Messi hian a career a free kick goal tel lovin open play a big penalty area pon atang big hian goal za akhung tling ta chi a hei hi alabel cha ngei po arin omani Messi hian a career a hian ramle club tan match sang khat za som pakhat a khel tling ta a hetatang hian goal zaria somsari khungin assist zathum somriat panga anei tela match sang khat za som pakhat atang hian goal contribution hi sang khat zani somnga panga te meu aneya Messi aya football khovela goal contribution nei tam an om lavani transfer thule ngai thlak chunjom ta ila BBC na transfer thuleng atarlana mi rorin tar langin Italian champion Napoli chon Manchester United atangin Argentine forward kumsomni pakhat mi Alejandro Garnacho laglu antum chunjom zela Paul Magdalene somli panga in laglu thei anin be sei ani
Sky Sports in tar langin Manchester United chuan Brentford atangin Brian Mbeumo kumsom ni pangami laglu antum chhun zom zela pre-season tour USA an nei tura Mbeumo hi hrual man ngei anin beisei ani Northern Ecoin tar langin Newcastle chuan Leeds United ina kumsom ni pasari mi Son Longstaff lei an deal na chu an lo hnol saka Newcastle hian Leeds United deal na hi hnol ma sela Leeds United hian sumtam jok the chuaka an deal ani chuan Newcastle hian an pom sak thei mai arin omani The Sun in tar langin Saudi Arabian club Al Hilal chuan RB Leipzig atangin Slovenian striker kumsom ni pahnih mi Benjamin Sesko laglu antuma Arsenal poina laglu antum thin Sesko hi Gunners hi chuan an hoisan to ni in tarlan ania Al Hilal hian osam zoka laglu thei anin beisei mek ani Saudi Pro League club hian Crystal Palace atangin France forward kumsom ni parian mi Mateta laglu antum telbok Melin tar langin Aston Villa le Brighton te chuan Croatian club Kustosija tana khelme kumsom parian mi midfielder thang duang tak Rodolfo Aloko laglu antum Give Me Sport in tar langin Manchester United chuan Jadon Sancho kumsom ni pangami hi hral ngei andua ma se aman phu to ka an ngai anga dor tu anam lo awangin United hian Jadon Sancho hi mantlom zoka hral mai po an poiti to lo ni in atar langani Sky Sports in tar langin Nottingham Forest le Crystal Palace te chuan Manchester City atangin England under-21 midfielder James McAtee kumsom ni pahnih mi hi laglu antum goal in tar langin Liverpool chuan Arsenal elpuin Real Madrid Brazilian forward kumsom ni palimi Rodrigo laglu antuma Liverpool forward Colombian Luis Diaz kumsom ni parian mi hi Barcelona le Bayern Munich ten laglu antum reng boka Luis Diaz hi an chana ni phei chuan Rodrigo hi Liverpool hian chan ngei tumin thuk zokin an zui ngal don ani Italian chanchin bu ten tar langin Brighton Republic of Ireland striker kumsom ni mi Evan Ferguson hi Italian club Roma in laglu antuma lona ho tumin Brighton hi an dor mek ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlante seizui ta ila Romano hian tar langin Portuguese forward Chiquinho kumsom ni pangami chuan Wolverhampton chua sanin Portuguese club Alverca azoma ma se Wolverhampton hian Alverca a an hral na a hian sell on close 40% da telin a club thar hian Chiquinho hi an hral ani chuan an hral na atanga 40% Wolverhampton hian an tel don ani Real Madrid senior player zingami Lucas Vazquez po ain puchuak ta a ani hian Real Madrid tan match zali chuang khelin champion no moi somni pathum lai choi mana club player ro puile lotling berta zingami ni chungin Real Madrid hi achwa santa ani hian club von lai anei tak lo awangin free transfera laglu thei tur zinga atelani French defender Theo Hernandez chuan AC Milan chua sanin Saudi Arabian club Al Hilal azom felta a kumthum dai contract aziak ani hi Al Hilal hian Euro makte somni panga in an layani Real Madrid Brazilian forward Rodrigo hi Real Madrid a Xabi Alonso ka hroin hnuaia atlak tlum lo em awang le match nga azon zatin starting 11 achan phak lo awangin alung oi che lo ni in tarlan ania Brazilian forward hian amalam hun tur chungchanga thutluk na po asiam thoi tura ngai ni in ama be se tu club lian tak tak zinga khoyamo ber hi apan rinania Real Madrid a hian player poimo ni phak lawa omreng ai chuan player poimo jok ani theina tur mun lam pan athan jok arin omani Saudi Arabian club Al Qassia chuan Italian forward Matteo Retegui an la lut dona amana Euro makte somruk pasari an seng dona Atalanta atangin an leyang Matteo Retegui hi Serie A season liamta chi a top scorer ania Italian forward gol khung thei tak hian awang lai hun mangmek ma sela sum tamna lam Saudi Arabian football season thara tangin khel athlangani Matteo Retegui hian Atalanta a lo let rukvel laia tam Al Qassia hian a lo don ani Real Madrid midfielder poimo Jude Bellingham chuan adar ati na rawangin zai angai dona adaran zeidon awang hian thlathuma tanga thlali borvel chu season thara hian in khel thei lo tura ngai ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se